Okuzika oku kwikirizibwa abantu bache kandi batakazikire abakugo gutegurira za bomo babandize babarura zimwe hari za bomo ezaragarukira mu mwanya ogu obwenyonyegwa Kano Geoffrey Chomuhendo okurire byo kuzika agizira government ehire miliyoni 5 zo kuzika hamwe na miliyoni 2.80 ezefakazi kupangisa mwenju eyo kuturamu no kureberera amafuzi okumara amezi mukaga aho baramarira kombeka enju ya kifa kandi ndakanagira kazindaro abo baragange mbanyita baitu haraho akatebe akakuseruliza ekyarugireho accident nkunira mbisere bitali bya haramuno kajya kuba kamazire okaraba kamazire kajya tugamira bike bikwetagisa n'obuyambo bundi bujya kwijya kurugira kakiko kokora Kano Chomuhendo ayihanangiriza abatura obutahiko mwanya oguzikirwa mu mukidi no bukwakubo kuzo mu misiri yabo okusya obuzabomo zirahwero mu itaka takabere kuba harungi muno abo kuba ba engineer baitu bakyasemeze kikaro baitu nkunihira nyenkya bajya kuba bamalirize ekika kijya kuba kiri safe mu batango kwa kweno kolemera muke Dennis asaba mutabano wa kifa ashabira barumuna obutatanyaguranye nabo bitu bamurundane okusyo bwenjiye erahwe Mteni kama mukada wangu kutsura kuone myaka ya mwezi kuba mukadanga ngambise nyaka muswezi ya 18 kuba ya mwichao nisima muno nyanyo kumurango ali ananye kamusanga Omwanya ogu gukiriyo mikono yabisherukare okumara amezi mukaga gasha kwa Doreen Nasima